فعلا منتظر کشور سیوم هستیم. باید ما را از اینجا انتقال بدن چون 8 سال شد ما خودمون منتظر هستیم و آرزوی ما اول آرزوی خودم همی است که در وطن خودمون پس یک فضای صلح بیاید مثل که قبلا بود، آرامی باشد، ثبات، که پس بریم در یک فضای صلح آرام زندگی کنیم، از این غریبی ما براییم. آرزوی دوم که من گفتم باید مهاجرایی که در اینجا هستن باید اینا انتقال شوند، نه تنها ما بلکه بعضی مهاجرها هستن 15 سال 20 سال منتظر هستن، اونا فعلا هم در همینجا زندگی میکنن، با مشکلات زیادی روبرو هستن. خدا کنه که گوش شنوا باشد، یک مقاماتی که در رأس هستن بشنون همین آواز ما را. تعداد گریزگان از افغانستان اکنون 1,500 آخرین سالها اینقدر گریزها بسیار نبود، لیکن من این آخرین وقتا در منطقه به فکرم اگر اشتباه نکنم قندوز یک جنگ سر شد که بسیار گریزها بسیار اهالی افغانستان گریختن دیگر جایها با ممکن باید گریزهای داخلی شدگی اکثریت در داخلی مملکتشون. طرف تاجیکستان با بسیار آمدن و من حاضر گفتن نمیتونم یک آخرین وقتا 200 کس آمدن. اینجا با مکتبی 5 از بشر بعد باش میخونن در مکتب در مورد در جمعی توسون یه رایگون هست کسی که باید دارد خود خواندن میگرد اون کسی مونده نمیشه صد نمیشه. Well, first, I just want to make it clear. I want to make a correction because maybe there was a problem in the communication. But we would not classify it as a high risk, the likelihood of cross-border displacement. Я бы хотела вот немножечко подкорректировать. Я бы не сказала, что большие риски пересечения границы массового. But we think the risk has risen, and we think it's possible. Мы думаем, что риск есть и наплыв возможен. And what's clear is we have to be ready. We hope for the best, but we have to be ready for the worst. Очень понятное дело, что мы должны быть подготовлены. Мы надеемся, что все будет хорошо, но также должны быть готовы к определенным ситуациям. And for several months now, jointly with the government, we have been monitoring the situation at the border. This has also included field missions to observe what's happening. Вот что касается последних нескольких месяцев, мы вплотную работаем с правительством, и в частности у нас также были совместные полевые поездки на места по тому, для того, чтобы посмотреть, какова ситуация уже на местах. And just to underscore again, we have not seen an increase in people crossing the border, so we're not seeing refugee flows. Подтвердить, что вот в тех поездках мы не увидели какого-то увеличения в пересечении границы.